بسم الله الرحمن الرحيم. En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. Elif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. Elif, Lam, Mim, Ra. Bu kitap yani Kur'an'ın ayetleridir. Sana Rabbin tarafından nazil kılıngan nesile haktır. Lekin insanların tolisi onunla yani Kur'an'ın Allah tarafından nazil bolganlıkıga iman etmeydi. Allahu'llezî rafa'as semâvâti bighayri amedin teravnehâ thumma istevâ alel arş ve sehharaş-şemse vel kamer kullun yecrî li ecelin musemmâ يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. Allah asmanlarını tüyrüksüz berpa kıldı. Sile onu körüp duruvatsılar. Andın o erş üstüde özüge layık ravişte karar aldı. Gün bilen aynı bendilerinin menfaat üçün boysundurdu. Ulanın her biri muayyen müddetkiçe, yani dünyanın tügeydiğen vaxtkiçe seyir kılıdı. Allah öz hikmeti ve kudreti bilen məxluqatının işlerini başkurup durdu. Sileni Rabbinlağa mulakat boluşqa işensun dep kudretinin delillerini tefsili bayan kılıdı. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Allah yeryüzünü uzunusıga ve toğrısıga sozup keng yarattı. Yeryüzüde tağlarını ve deryalarını yarattı. Meyvelerinin her bir türünü erkek kişi iki cinslik kılıp yarattı. Keçini kündüzge kiriştirdi. Yani keçinin karanlığı bilen kündüzünün yorukluğunu yaptı. Bulada tefekkür kılıdığan kavim için Allah'ın kudretini gösterdiğin deliller var. وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Yeryüzüde birbiriga tutuşan qit'alar var ve türlük ziraatlar var. Köp şaxlıq bolğan ve köp şaxlıq bolmagan, bir uruqdan bir qancha tal ünüp çıqqan, bir uruqdan faqat bir tal ünüp çıqqan xorma daraxtları var. Ularning hammasi bir xil suv bilan sug'uriladi. Ularning ba'zisidan ta'mda ortiq qilamiz. Bularda tushunadigan qavm uchun Allohning qudratini ko'rsatadigan nurg'un dalillar bor. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ
وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer birer nersidin ecaplanıdığan bolsan, ulanın yani kuffarlarının biz ölüp topu bulup ketkendan keyin qaytı terilemdik degan so'zi ajablanishga loyiqdir. Ana shular Rabbini inkar qilganlardir. Qiyomat kuni ana shularning bo'yinlariga taqoqlar selinadi. Ana shular davzaq ahli bo'lib, davzaqda mangu qoluvchilardir. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. Ula senden Allah'ның ihsanıdın ilgiri azapның çapsanıraq düşüşünü talep kılıdı. Ulardan burun Allah'ның azabı duçar bolgan ümmetler ötken. İnsanlar zulüm qıysımı, Rabbin hakikaten ularını mağfiret kılıdı. Rabbin günahlığı çümüp tövbe kılmaganlarını şek şübhisiz qattiq jazalaydı. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Kuffarlar nimişqa onunğa Rabbi tarafından birer muciz nazil bolmadı deyişidi. Sen fakat bir agahlandırgıcı. Her kavmning bir hidayet qilg'uvchisi, yani payg'ambari bo'ladi. Mucizelarga kelsak, u Allohning ilkidagi ish. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghidul arham wa ma tazdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Her bir hamildar ayolning qo'rsig'idikini Allah bilidi. Yani oğul mu, kız mı, bir mu, köp mu, çoğ mu, kiçik mu, çıraylık mı, set mu, baxtlik mu, baxtsiz mu, ömrü uzun mu, kıskı mı, hemmisini Allah bilidi. Bachchidanlarning kichiklab ketganligini yoki yo'g'inab ketganligini mu, yani balaning muddati to'shmay tug'ildiganligini yoki muddati ishib ketib tug'ildiganligini Allah bilidi. Allah'ның dergahida hamma narsa o'lchamlikdir. Alimul g'aybi veş-şehâdetil kebîrul muta'al. Allah mahfi ve aşkarı işlarning hammasini bilgichidir. Hammadan buyukdir, hammadan ustundir. Sevâun minkum men esarral qawla ve men cehara bih ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. Sizlerning içinglardan yoşurun söz qıyğan, aşkar söz qıyğan, keçisi yoşurunğan, kündüzü aşkar yürgenlerinin hammasi Allah üçün aytganda o'xshashdir. Yani Allah hammani bilib turadi. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ. Her bir adamның aldı keynide Allah'ның emri boyunca onu qoğdaydigan növetçi periştiler var. Her qandaq bir kavm özünün ahvalını özgertmegice, yani Allah'ның bergen nimetlerge tuzgorluk qılıp, günahlığı çönmegice,
Allah ularning ahvolini o'zgartmaydi. Ya'ni Allah ularga bergan ne'mat, xotirjamlik va izzat hurmatni elib tashlamaydi. Allah biror qavmni halok qilmoqchi yoki azoblamoqchi bo'lsa, uningga qarshi turg'ili bo'lmaydi. Ularga azobni dab'i qiladigan Allohdan boshqa egimi bo'lmaydi. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. Allah chaqmoqdan qo'rqitish, yomg'irga umid tug'dirish uchun sizlarga chaqmoqni ko'rsatdi. Qudrati bilan quyuq bulutlarni paydo qildi. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. Güldürmama Allah'ni medhileş bilen tesbih etdi. Periştilermu Allah'tan korkup tesbih etdi. Allah çakmak düşürüp, onun bilen özü xalagan adamni halak kılıdı. Ula Allah doğrusu deytalaş kılışıdı. Allah'ın tedbiri güçlüktür. Lehu da'vatul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Hakiki kılıngan dua Allah'a qartılıdı. Yani ihlas bilen kılıngan duanı Allah icabet kılıdı. Kuffarlarının Allah'ını koyup dualarını qaratkan ma'budları kuffarlarının hiç qandaq duasını icabet kılalmaydı. Ula yani kafirlar şundaq bir adamga o'xshaydi ki u ağzımga su içsin deb nereden iki alqınını suğa qartıp içip turdu. Əməliyyətdə su anlamaydigan his tuyg'usiz narsa bo'lg'achqa su hargiz uning og'ziga tushmaydi. Kafirlarning ma'budlariga qilgan duosi butunlay bekordir. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. Asmanlardakiler ve zimindakiler yani perişteler, insanlar ve cinler ixtiyari ve mecburi yosunda Allah'a boysunudu. Etigen akşamda yani devamlıq türde ulanın sayılarımı boysunudu. قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, müşriklarni mat qilish uchun ularga osmonlarning ziminning Rabbi kim degin. Ularning Rabbi Allah degin. Ularga sizlar Allah'ni qo'yib o'zinglarga foyda ziyon yetkazolmaydigan ma'budlarni Allohga shirik qilib oldinglarmi degin. Ko'r ya'ni kafir bilan ko'zi ko'radigan odam ya'ni mu'min barobar bo'lamdi? Yoki qorong'ulik ya'ni gumrohlik bilan nur ya'ni hidoyat barobar bo'lamdi degin. Ular
Allah yaratqanğa oxşaş qandaqdır məxluqatni yaratqan məbudlarni bütün məxluqatni yaratqan Allahqa şirik qılıb elib Allah'ın yaratqını bilen məbudlarının yaratqınını ayrıyalmay qaldımı? Allah həmmə nərsini yaratqıcıdır. Allah birdir, həmmige mutlaq qalibdir. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. Allah asmandan yağmur yağdırdı. Yağmur suyu cilgılada lıp mılık aktı. Kelkün su özünün üstüde küpüklerini leyletip aktı. Kişilerinin zinnet buyumlarının yoki asvab yasaş üçün ot qısilip eritken madenlerinin mu şununla oxşaş küpükü var. Yani küpük mu xuddi kelkün suunun küpüküge oxşaş paydasızdır. Allah haq bilen batılını bu misal bilen en şundaq bayan qılıdı. Küpük bolsa iqib tügeydi. İnsanlarga paydalıq näse ziminde qilib qalıdı. Allah misallarını en şundaq bayan qılıdı. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. Allah'ın imanğa qılğan dəvətini qəbul qılğanlara ən obdan mükafat verildi. Qəbul qılmağanların igidarçılıqda yer yüzüdeki bütün mal-mülk, yani şuningdek bir həssi keladigan mal-mülk bo'lgan taqdirdimi, ular oxiratda Allah'ın azabından qutulish uchun albatta uni fido qilgan bo'ladi. Ulardan qattiq hisob ilindi. Ularning boradigan joyi davzax bo'ladi. Davzax nima degan yomon joy? أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Rabbin tarafından sana nazil kılıngan nesinin hak ikenlikini biladigan adam, hakni kömeydigan dili kör adam bilen okşaş bulamdı. Allah'ın ayetlerinden fakat akıl ilgilerine pendi nasihat alıdı. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. Ula Allah'ın ahdige, yani Allah tapşırgan işlağa vapa kılıdı. Bergen vaadisini buzmaydı. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. Ula Allah'ın hiç akrabalığa sil rahm kılıştan ibaret emrini beca keltirdi. Allah'tan korkudu. Qattiq hesap elinişinden korkudu. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية
وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ. Rabbining roziligini ko'zlab, yetgan kulfatlarga sabr qilganlar, farz namozni ado qilganlar, biz rizq qilib bergan mol-mulkdan Alloh yo'lida yo'shurun va oshkora yo'sinda sarf qilganlar va yaxshilik orqali yomonlikni dab'i qiladiganlar, ya'ni bilmasdan yomon ish qilib qolsa, orqadan yaxshi ish qiladiganlar, yomonlik qilg'uvchilarga keng qo'saq bo'lib, yaxshi munosabatda bo'ladiganlar, ani shularning oxiratligi yaxshi bo'ladi. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. Ular mengi turdigan cennetga kirdi. Ularning otalari, xotinlari va avlodining ichidagi yaxshilarmi cennetga kirdi. Farishtalar ular uchun, ya'ni ularni muboraklash uchun cennetdagi har bir darvozadan kirdi. Selamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Farishtalar u dunyoda sabrni do'st tutganliginglar uchun sizlarga omonlik bo'lsin. Oxiratlikning yaxshi bo'lishi nima degan obdan deydi. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Allah'a bergen vədisini müstəhkəmligəndən keyin buzğanlar, Allah'ın sil rəhim qilishdən ibarət əmrini tutmağanlar, yer yüzüdə buzğunçılıq qıyğanlar, ən şular lənətki düşər boludu və ularının ahiretliki yaman boludu. Allahu yebsutur rizqa limen yeşâ'u ve yaqdir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Allah özünün hikmetiga asasen xalığan adamның rızkını keng qılıdı ve xalığan adamның rızkını tar qılıdı. Müşrikler dünya tirikçiligiga xoş bolup ketdi. Dünya tirikçiligi ahiretga qaraganda ozg'ina narsadir. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. Küffarlar nimişki onunğa Rabbiden Musa'nın ve İsa'nın mücizesidek birer mücize kemmidi deydi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. İş Allah'ın ilkide, mening ilkimde emas. Allah hakikaten xalığan adamni gumrah kılıdı, özüge yüzlengenlerini hidayet kılıdı degin. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ula yani Allah'a yüzlengenler, iman etqanlar ve köngülleri Allah'ını yad etiş bilen aram tapqanlardır. Bilinler ki köngüller Allah'ını yad etiş bilen aram tapıdır. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. İman etqan ve yaxşı əməllərini qıyğanlar xoşallıqqa,
güzel qarargahqa, yani cennetke erişidi. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz sana nazil kılgan kitapni ulağa tilavet kılıp berişin üçün senden ilgiri peygamberlerini evetkendek seni şundak bir ümmetke evettik ki onundan burun nurgun ümmetle ötken. Halbuki ula yani müşrikler merhametlik Allah'ını inkar kılmakta. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bu müşriklerge eytkin ki o menin Rabbimdir. Onundan başka ibadetke layık hiç ma'bud yoktur. Onunla tevekkül kıldım ve onun dergahıga kaytımen. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. Mübada birer Kur'an yani kitap bulup onun bilen yani onu tilavet kılış bilen tağla yütkiladigan yoki yer yeriladigan ve yoki ölükle sözleydigan bolgan takdirdimi ular çoqum iman etmaydi. Hamma iş Allah'ның ilkididir. Eğer Allah halisa insanların hemmisini cezmen hidayet kılıdığanlıqını müminler bilmedi mi? Mekke fethi kılınıp İslam dininin galibi kılışıdan ibaret Allah'ның vədisi emelge aşkanğa kadar kafirler öz kılmışları tüpeylidin haman türlük balalağı düşer buludu. Ya ki bala ulanın yurtuğa yıkım bir cayğı düşüdü. Allah vədisi elbette xilaflık kılmaydı. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ. Senden ilgiri ötken nurgun peygamberler hakikaten meskır kılındı. Kafirlağa berildiğin azapni bir müddet keçiktirdim. Andın ulanı cezaladım. Ulağa bergen cezayım kandakken أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. Her bir kişinin kılgan emelini küzütüp turguçi Allah'tan başka yani kim ba? Ula Allah'a şirik keltirdi. Ula'nın yani çoqunuvatkan batıl ilahlarınlarının namlarını atap biqinla. Yeryüzüde Allah bilmeydiğen nesile badek sile ulanı Allah'a eytip berelemsile? Ya ki quruq guman bilen ulanı Allah'ın şirikleri davatamsile digin. Belki kafirlağa ulanın küfrü çıraylık göstildi. Ula toğru yoldan men'i kılındı. Allah gumrah kılgan Ademge
hech qandaq hidoyat qilg'uchi bo'lmaydi. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. Ular bu dünyada azapqa duchor bo'ladi. Ularni Allohning azobidan saqlag'uchi bo'lmaydi. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Taqvodorlarga va'da qilingan jannatning sifati shuki, uning ostidan o'stanglar iqib turdi. Uning meyvelari tugamaydi. Hamisha soyi tushib turdi. Ana shu taqvodorlarning oqibat boradigan joyidir. Kafirlarning oqibat boradigan joyi do'zaxdir. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz kitap, yani Tevrat ve İncil nazil kılganlar, yani Abdullah ibn Salam ve Necaşi'ye okşaşlar, sana nazil kılıngan Kur'an'dan şadlanıdı. Sana karşı ittifak düzgenlerinin arasında haklılığını bilip durup, gedenkeşlikten Kur'an'ın bazısını, yani bazı caylarını inkar kıldırganlar mı var? Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, men fakat yalğız Allah'a ibadet kılışqa, Allah'a hiç nersini şirik keltirmeslikki buyuruldum. İnsanlarını Allah'a ibadet kılışqa davet kılımen, Allah'nınla dergahı qaytımen degin. وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. Shuningdek, yani o'tganki payg'ambarlarga o'z tilida kitob nozil qilganimizdek, Qur'onni arab tilida hukm qilib nozil qildik. Sen ilmga ega bo'lib turib, ularning, ya'ni ahli kitobning nafsi xohishlariga ergishib ketadigan bo'lsang, sana hech qanday yordam berguchi va seni Allohning azobidan saqlag'uchi bo'lmaydi. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. Biz senden ilgili hakikaten nurgun peygamberlerini evettik. Ulağa xotunlar ve balılar berdik. Her qandaq peygamber Allah'ın iznisiz mücizi keltirenmeydi. Her bir vaqtning özüge münasip hüküm buludu. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah ahkamlardan xalıqını bekar kılıdı. Xalıqını öz cayda kaldırdı. Levhil mahfuz Allah'ın dergahididir. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. Ulağa biz vədə qılğan azabның bəzisini sana körsətsəkmi? Yani senin hayat vaxtında nazil qılsaqmı? Ya ki seni müşriklağı azab gelişdən burun qabzı ruh qılsaqmı? Senin məsuliyetin faqat təbliğ qilishdir. Bizning məsuliyetimiz
hesap iliştir. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ulanın yerini çöğrüsüdün taraytıp berivatkanlıkımızını, yani kuffarlarının zeminini kadem fethi kılıp İslam yurtıga koşuvatkanlıkımızını ula, yani müşrikler köymeyvatamdı. Allah halıgança hüküm kılıdı. Allah'ın hükmüge hiç kişi karşı duralmaydı. Allah tiz hesap algıçıdır. وَقَدْ مَكَرَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. Ula, yani Kureyş kafirlerden ilgiri ötkenlermu peygamberlerge hile mikir işletken idi. Ulanın hile mikirini berbat kılıdığan yoşurun tedbirlerinin hemmesi Allah'ın ilkididir. Allah her bir kişinin kılıvatkan yaxşı yaman emellerini bilip durdu. Kafirler azapını köygende kimnin ahiretlikinin yaxşı boğanlıkını bildi. وَيَقُولُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke küffarları sen peygamber emezsen deydi. Eytkin ki rastlıkımga sile bilen menin oturamda Allah'ın guvalıqı ve Allah'ın kitabını bildiğanlar, yani ehli kitap ölümalardan iman etkanlarının guvaqlıqı yeterliktir.